muraho muri amahoro nshuti bavandimwe, amazina Theogene Twizere, tuzajya tubana kenshi ku Nkesha TV. Tunejejwe no kubaha ikaze, tubasaba kuzabana natwe mu biganiro bitandukanye byibanda kenshi ku muco, ubumenyi, ubuhanga, ubunararibonye bw'abantu batandukanye, ubuzima, ubukungu n'iterambere, ubuhamya butandukanye bufasha benshi n'ibindi byinshi. Babyeyi, uyu munsi turabafite kandi kubagira no kugira byose. Impano n'impanuro zanyu turabikunda kandi turabikumbura. Niyo mpamvu tubasaba kuzabana natwe ibihe byose. Ejo sahacu turabashakaho ubwo bunararibonye kugira ngo musige impanuro z'ejo hazaza, kugira ngo tuzabahorane iteka. Rubyiruko, ibicika ntibiducike, ariko kandi twibuke kuvoma ku isoko. Umuco wacu wuzuye byinshi kandi wuzuye byose. Twirinde tuvome ku isoko hato tutavoma ibiroha. Murakoze, ndabasaba nta handi wakura izo mpanuro ni ku Nkesha TV. Nta kindi mbasaba ni ukudukunda natwe tukabakundira, tukabageza ibiganiro bitandukanye. Mukore subscribe, mudukunde tubakunde, mudusangize abandi, mutumenyekanishe. Ni umusanzu ukomeye. Murakoze, dukomeze tubane, twande u Rwanda. Nta kundi kwanda u Rwanda ni ukurukunda no kurukumbura, kandi ni u Rwanda rw'inkumburwa. Murakoze cyane, tuzakomeza tubane mu biganiro bitandukanye. Ikaze iwacu kandi iwanyu.